Meda say me mwako baby me ya Adom TV Badwam na o hye na me wo Faith Homeopathic Clinic and a hospital 24 ewa ha Dr. Edubati Kwakubuati and a Dr. Abigail and so ewa ha and Dr. Kufiamponsa ma o chire ACC timpani for me nyina ache yeah mama kwaba yeah mo e fedodo also mo e fe Edamwase Ghana man sadenti mwani we sadenti ti ye bibi na ye de ahye ya ye ho anunyam otuna ye nya 67 enipa ngaba na yeah so mo ko pension what you say enti Faith yeah mudi ni mo honam se wadoroma mam famfri dog ho ade ti bi enya nipa foforo ma obetie ebehwe ye enti ye nhwe Faith Homeopathic Hospital ma me da se na mi sha ne akwanya ode amaye se de da ye ba hanom ye bebo Faith ho dawro e kire Ghana fo ene wahwefo no minum se Ghana fo a eba Faith Homeopathic Clinic nyina de ye ba ebebo ho dawro nyina no omo ate ase na omo hunyuma pa Faith Homeopathic Clinic ye wo ho ne senti no ama edin no kwa na ekọ akire isane de nyuma pa nyame nam ye so ye de ne se ye hwe yare krankro chronic diseases eno nche se o acute disease ana yare bi sisi ana eba eno ntumi mfa covid but normally no aya na yare ne betena nipa ne so echa eno ana eya na ede wo how bebre ede brain nipadua no enti anopai no ye pese ye hwe bibi kakra fa bibi ti se arthritis ye wo dompemu yare a yato ne din se arthritis ana se joint pains ye ka se arthritis a no eye wa poso no eye ukotodwe no ye wo joint wo ho wabe twa no ye wo joint wo ho afi wonsa o wrist no ye wo joint wo ho wonsa tia no so ye wo joint ana wo waist so enti baby a baako ana mienu ana miensa ehia bia no eho ye wo joint na eho na saa yare ye friend arthritis no etai ye mpa na arthritis no mam ye wo mu ahodo bebre na the most common one pa etai ha nipa osteoarthritis and rheumatoid arthritis and gout and only the most common one aya na otehu say nkrofota report pa na ni nyina no so de ebia wo kwan a efa so ba for instance osteoarthritis say no ye wo dompeni ntem no ye fra bibi cartilage no bo dompeni ho ban se de be ya dompeni mi no entumi entwi animo na chiremu a yeah say be akoko kura no say na bi ewo mo ho nti ubo nse okam na ye grow very good and no na ye friend cartilage no na nipa bia wo joint no sa ade ni bi wo ho and no na bo dompeni mi no ho ban se de be ya dompeni entumi entwi animo eti se bibi esi na se sa ade ni free ho a definitely dompeni be start se etwi animo na dompe etwi animo a the pains ana the brain eti the most common symptoms of arthritis pain etubo say na dompe no etwi enimo ho no mo no osteoarthritis no eno nso no your friend say nipa ne mu odu bebra eno etumi de sa problem no eba obi wa injury bi etumi attack the joint no eno nso tumi de ba afi ye rheumatoid arthritis say the mekan no eno nso no say your friend say immune system no say ewo ho a eno atumi attack nipadua no ohu some of the nipaduano organs as a foreign material so ubo se na eno attack no e basa na eno so to be problem very good wow nipaduano so jani a also bo ho ba no na fe ono ane wo utumu se e ya dia pa etino sa de no so ba eno so to me de sa arthritis no eba na gout no de ye fra bibi uric acid eno no e kidney no ana e wo se e gi sa uric acid no free nipaduanum na e do so wo mu janum a eno so form crystals ewo joint no eho no mo na eno so the pains tubo so obi wa ne nsa no etumi konkon ane ade ni nyina gout no ne nine way no gout no tumi enti obi otumi feel severe pain ewo ni toes ne nine ni nyina gout no etumi de ba enti am ye hwe we ya the common ones me say kura me boy ebia wo kwan ya fa so eba eti Faith Homeopathic Clinic say oba ho no mo a eno ne ma ye yarehwe ne ye soronko no ye hwe the root cause
enye se oba ya so Philippines wo joint intino na ye ma painkiller bi ana no at the corner the pain ba na wo say ye hwe na ye fro because arthritis me ensen ya me kan nyina ebia wo kwan a efa so ediba so e wo say ye tackle no from the root cause at the cra de eba no na atumi aboa ma sa pain no efiri ho no mo a amabiem aside pain ne cra eba no etumi the swelling wo say wo nan no kotodwe no etumi ehonhono wo nsa no ne wachi no etumi ehonhono na e the swelling eba obi wo ho a onanti duru ha no ma gise wotena ase nipa bebre yom me ma me ba ko say doctor me ba mo ho me free ha no free police station ba mo me tena ko be 10 times but ni nyina na chi nyame adom ba ne ho ato no eno ana faith homeopathic clinic say oba ye beboa na ya hwe say pain bia ewo joint bia eye arthritis na de ba no ye beboa na yetumi eye afri ho na oso no watumi anya hode mo mame ko doctor Abigail hodo no so mfa bi nto aso ye kan say dog a kire say nyese oba na ekukuru eduro ne de ama fa twitwu pains so nti e ho na Faith Homeopathic Hospital ma kire ye say mfidie no ho mo adihwehwem hu adekode potin de sa arthritis na ba ye ni sa nkomo no me da se be branch na de di kan no me de number ne so betu dwa because of a brain intino se bi anchechemu no anko ayi ofra yetim de mpacho number ne 0540 710 940 0540 710 940 and say etwem was screen it was screen na say obia emfa na onfe ne ma ne nchechemu na asama Dr. Boat kan ade a in fact edi nipa bebrenya na Faith Homeopathic Clinic no oba anyesa opekupe na obedu na ne ama ho ado so me yese me wa arthritis obi ho obeka se yese wa arthritis but edin no na wate enti pains na all famu na hu se ni kotodwe ni yese arthritis but ebi kwa obeko no na enye arthritis enti me so sa me ya wo hwe bra efidie ahoro bebre ye startifi baby ene de akwa ende ye hwehwe nipadua ni mu nyina ni ehu the exact problem and I said the cause of sa ade na unhu no na ansa na ye best start the edro account obi okọ beba no na ne problem no onhia edro eye kasa kire obeche ne neme bi kwa na didi anase ne subia wo mu no ene lead to sa ade nti no oba na unhu na onya ne kasa kire say ye we emfa we into emfa we nye say na odisua wayoki so na apart from arthritis here Dr. Botu can diabetes and so ya there etete empa o man yes me hu na kan because e di ni penya na ni sunsun so ye bebre a ha adwen bebre say your ba say your be man ni sunsun so e di ban ha adwen na ye ka diabetes na say insulin no enye na dwuma yi na say pancreas no entimi produce insulin no e mani pedua na anase enye produce kra ubo se na ama bloodstream na say sugar no ayembo e wo blood no nti beka se ekosro so anase obeka se the sugar ekosro e ba se ya edin so so bebe obi o atempie so komodo obenu so tentem wonu ma dry ojo so tentem o so te wo se odi pedua ni nkoyie so nti ne fa ba Faith anase bia watching kwa wade no so bebre obi o ya we se adewe ene ha no ama ne complications kwa asset in e bia ama nani enye ohaw anase obi o ne mema sem kwa ekofom oyo ba na tinka etiko ekweti nyema bebre in fact e ha adwen nti me so sam we ya wote yenka no se wohu sanso e bia na bi okwa onim se o sa ohaw but symptoms na obe start say e ban but modern say obetu anamo edi wani ache Faith cause Faith antefia oba enyema bebre a ekoso even machines aye dey adwuma obi obeba na obekọ procedure ni mu nyina obewie o say doctor me ho ato I say ohun say ohia eduro on zanet intimation obia what the dose watch wa fa de bia obekọ no yese wo so ebia na bibita ye kire sa wada o memre na so my location no ne contact me ko Dr. Botu ha okay Faith Homeopathic Clinic said da ye kano ye location no okọ Kumasi a wo hwe yen wo Kumasi Ashanti region ba bia sunwan o de fa car se o ba Kumasi eye ahenema kokoben o free santase e ba ahenema kokobia o besi wo 18 wo
usi 18 wa Faith Homeopathic Clinic ye signboard kese esi wa ema direction to the clinic afei nso no udru Accra hanomo a ye wo Antieku Junction eye ufri Santa Maria ekoso tuo mu de obesi wo Antieku Junction ana ufri so tuo mu so ko Santa Maria wo de oso besi wo Antieku Junction usi wo junction no hono ma ye signboard si ho se wo hu signboard na fa numbers na wo screen ani no ye beba be fa wo na ba bia wo gina bia ye de wo aba ye clinic ho afei udru Koforidua nso a ye wo Poly Junction ufri Accra Koforidua udu Poly Junction wa traffic light no wa on your right ubo say Faith Homeopathic Clinic ye signboard sure sa road your friend Laundry Manager Road udu hono ma ubuso obi a odo be ko clinic ho ana takra de nso no ye wo Anaje police station wa udu police station wa First Junction on your right Faith Homeopathic Clinic your Bogo so no your American Hotel hono monso and ye boy adwuma fa numbers na egu screen ani no na wo de friend yen ya re biara abetena woni paduanim a wano madura enko no se ye boss so se ye ambo so de friend yen na tu anamo na bra na se de adanse ekoso Faith Homeopathic Clinic no na memfa ye so moa na oso no benya adanse Dr. What say and Dr. Abigail Free Faith Homeopathic Hospital na oni ababedi nkomo nti numbers na wo screen ase no frɛ na de wabodin de wamodin na wontumi emu ahonya wodin ma St Andrew Senior High School ya admission maker say nti obatan a wo hwɛ me sabre wo pɛ Senior High School de oba akwa trumika fa ne ko St Andrew Senior High School wo me courses ni nyina ya wo day ya boarding so nti mfa ho ne baabi a wo baabi a wo bia wo do ba no call St Andrew Senior High School ebeboa no pa trumika ne frɛ number 0244 696911 0244696911 and 0207891004 0207891004 na when St Andrew Senior High School penifo edi nkomo na oba no so enya admission ebi inter school reading quiz and also koso din 15 schools and then one more baba kinkan challenge inti said the TBA ebenya kendifo wom nyame yadoma 17th March koso Joy Prime 4:30 p.m. na ne also waba be hwe quiz no ebi school awo hwe me ana school ru awo tie mi obata wo tie Mr. Friend number na fa obay ru amu bi sese 0535 207920 0535207920 na wonso enya akonya ibi mofra no tichu ne ehwe sede won mo ready quiz nti chumike na fa obay ka ho ebi enne yen yankasa yenuaba Elizabeth Omare oye makeup artist ewo multimedia ha Lizzie and obia friend no enne Lizzie birthday nti happy birthday enkoma Elizabeth Omare nyame hiraw nyame nya okese kuzi se obeye kese wakoma so ebisade rade mani nyina mremu baako na ma nkwatenten ahoden wom na fa hunu wasefo nyina happy birthday nti edo too much Lizzie nyame hiraw de oye no yani eso mami nyina no so na memfa medie no ensi ha ai mekwe kwasinsia ayakrado asemidike to so omahene kwabna sante de mpense mono ebeba medidi afia amankwa tamaklo